noćni trening kod Gorana Saravolca. Nula 8.04.2015. godina. Seniori, mužjaci, ekipa mužjaka koja je prošle godine letela 18 sati i 10 minuta i za klub takmičenje 19:00. Vreme vedro, bez vetra, puno zvezda. Svaki golubar da poželi ovako večer. Evo mužjaci. Evo ovdje. Evo ga jedan. Znači mužjak je sam ušao u njegov boks. Evo ga. Evo ga još jedan. Evo ga. Evo ga i treći. Evo ga ovdje. Tri minuta. Evo ga jedan upada. Evo ga, samo ide u svoj boks. Evo i sami ulaze u svoj boks. Seniori za 2015. godinu kod Gorana Saravolca.
Današnji trening im je negdje oko 9,5 sati leta kao seniori.